uvuze kuri Muyango ejo bundi Imana yanyeretse Muyango, reka nguhe message yawe. Ndo umuntu urota inzozi zikaba true inziza, imbi ntago ziba. So narose Muyango, namusanze mu kabari ngo ahantu na Brian. So Muyango yari hejuru mu kabari ko hejuru, Brian ari hasi. Numva ndaza nsuhuza Muyango, mushuje niba yarambwiye gute ngo niba ngo gutya, ariko mbona meze nk'umuntu ndakariye. Niba ari nakuvuze nabi, nakubwiye nabi, cyangwa se nagucira urubanza, umbabarire mbigari naba narakoze, I'm so sorry. Numva ijwi rirambwiye ngo usabe n'imbabazi Brian. Sinibuka hano naravuze nabi Brian, simpibuka pe. Ariko Brian wenda na Muyango, you guys, I'm serious. Niba ari nababaje ntazi, ndumva nta kiganiro mpereko gukora. Keretse Muyango agitandukana n'umugabo we, nibwo navuze nti ndi ku Isimbi TV, ndavuga ni Muyango niba naravuze gute, ariko ibyo navuze byari byiza. Ndavuga ntago byakabaye byiza gutya, akaye warabikomiriye hakiri kare. Keretse niba yarandakariye muri ubwo buryo, ariko ntazuzunya ndota z'ubusa. Niba Muyango hari ikintu wenda naba narakuvuzeho kibi, I'm sorry. Na Brian, dreams zanjye nuko zimera. So I'm pure in my heart.